Molim da kažeš, molim možda. Zbog čega? Imate ili nemate osobno? Zbog čega? Zbog toga što ste ovdje na javnom okupljanju. Kako je javno okupljanje? Ja tu samo snimam i fotkam. Ja nisam na javnom okupljanju. Kaj da? Pa došao je tu sa netom snimam. Ne, nemam pojma tko su ti ljudi.